eGibhithe ngoMose inceke yakhe babehamba lana endleleni baya eKhanani izwe lesethembiso kulona bethembise lona uNkulunkulu akabatshela endleleni bazobhekana nani because is that kind of a God uNkulunkulu methe uzofika ngalena it does not matter kwenzakalani uNkulunkulu entaze uNkulunkulu uzofika. This may sound light komunye umuntu I've heard this statement before but in the literal sense ngempela mase ubhekana nezimo zikhona into ezazithi kwena ushuthi kusayikho ushuthi akusayikhona ngeke phela ngishake kangaka uphi yena uNkulunkulu makuyena uthi uNkulunkulu mhlamba yakhetha uNkulunkulu mhlamba ubona abanye mina kangibone but uMose lithi iBhayibheli the word times lana zikode ebebefike bathi khona Mose usikhiphe eGibhithe ukuthi sizofela ehlane Mose bese sibajwayele oanyanisi baseGibhithe Mose we were used to indlela yokuphila yaseGibhithe khona abantu ayuthi mefika kubona manje South Africa ufica abantu kwakuyingcono mana kwakungcono manje badlululo lesikhathi bengakwazi ukubona ukuthi indlela vele izoba nzima yokuthi siye la siya khona naturally kumuntu kunjalo now lithi iBhayibheli kodwa lithi iBhayibheli uma behlangana nolwandle olubomvu indlela kodwa kumele iye phambili uFaro watatazela washona ngapha have you ever been in a situation la khona ukwazi ukuthi kumele ngiye phambili angisazobuyela emuva but ayikho indlela valekile akekho umuntu ongamfonelile akekho umuntu ongamWhatsAppile usuqale kwiphone book from A to Z wafika nala ngekho khona ama letters khona abanye uzusho ngeke ngimfonele ngeke ngisize lona vele uzonqabela amanga lona uzokwenzani but ubone kodwa ukuthi kumele ngile phambili ake ngilingane nasi ingane kumele zesikoleni ayikho imali naku kufanele ibond ikhokhiwe kunzima usanda ukudilizwa emsebenzini awazi uyakholwa uyamthanda uNkulunkulu awukwazi ke kuze indawo yofuna usizo kunento enqabayo konke ofuna usizo but you must go on fanele uqhubekile nalithi iBhayibheli uMose wathi mebuka ulwandle olubomvu esabuka ulwandle olubomvu Nkosi yami wabona ngezintuli zamahashe qamuka have you ever been in a situation la khona kumele indlela iye phambili uthi manje ubheke emuva ucabanga ukubuyela ngemumva uthola ukuthi baningi abangasafuni ubuye baningi abafuna ukuqeda ngawe kunabantu abafuna ukukuhlifisa ikhanda noma usuphansi kunabantu abafuna ukuqeda ngawe noma usuphansi lithi iBhayibheli wathi uMose ebuka emumva I can imagine I can imagine ama elders akwaIsrael ethi Mose wazwayimosha impilo yethu Mose wayimosha impilo yethu what kind of a leader are you besihleze eGibhithe buka manje siyafa lithi iBhayibheli bathi sebephumile eGibhithe wathi uFaro I made a mistake no I made a mistake abalandwe labantu babe bazoba ziqi have you ever been in a situation ungakakholwa things were okay yabona ubumene nje yabona ubambe la uhlanganiswe la wakholwa usukholwa kodwa uyeke ukuthi nokuthi kwangathi ukukholwa kwakho ku invite inkinga lo muntu engizokhuluma naye ekseni kwangathi ukukholwa kwakho ku invite inkinga ngizokhuluma nalo muntu ekseni kwangathi ukukholwa kube ibheda kakhulu ke manje uke wathi ungakashadi you were okay you know ubungena kuma relationships iphinde iphele ungene kwenye washada washada ke manje kwangathi ke manje uyaqala ukuthi ube seyinkingeni zikunetha left right and center kanti ngesikhathi uhamba down the aisle kwakuthiwa there comes the bride sengaze uyaliqalekisa lolo suku have you ever been in a situation wawukade ufuna ukuba nabantwana ufuna ukuba nomndeni bavela abantwana bangena kwiwunga bavele benzani usanganelwe yikhanda but indlela lithi hamba uyephambili ukhonza uNkulunkulu iBhayibheli wasekhuluma uNkulunkulu ngoba sikhonza uNkulunkulu okhulumayo sikhonza uNkulunkulu ozikhulumelayo wayikhulumela uNkulunkulu esimweni sikaMose hayi bafowethu ngicela ukwethula ekseni uNkulunkulu oyikhulumelayo esimweni somuntu ongakhulunyelwa abantu ongancenga ngisho imthandazo yakho ngisho ungathandaza kwesinye isikhathi uzwe ngathi izulu lithule kodwa mase kusukumene wazikhulumela ngiyezwe ekseni kunoNkulunkulu ozoyisukumela ayikhulumela esimweni sakho uthi uzaza mehlabelela athi basheshe bahle
bayahleka athi bahlekile kanti izulu liyangisukumela kulomuntu ozosukunyelwa izulu athi bayeke bahleke bayeke bajabule ngoba izulu lilindele bahleke bese liyakusukumela lasukuma izulu iBhayibheli lithi lisukumela izulu wathi uNkulunkulu Mose lukhombe lolwandle phakamisa nokuphezulu kwalo ngesikhathi ephakamisa nokuphezulu lwavuleka bahamba now to cut the long story short bacrossa uma becrossa athi uFaro la bengene khona ngiyangena mind ukhiphe the best the well-trained soldiers. Yes, ukhiphe the best soldiers. Not awasafika. Kube yinamhlanje ngabe sethu ayikhiphe kwakhishwa amasosha aseRussia. Kuphume the best. Kuphume kaPutin. Zihlangene nabo bonke abantu abasatshwa emhlabeni. Bathe uNkulunkulu besazongena uthi uNkulunkulu lezitho ezibukayo. Ningaweli. Ningakaweli ningaphesheya lezitho ezibonayo uyibona okugcina mina ngithi ikhona impendulo lesimo sakho ngithi mina ikhona isolution yalenkinga obhekene nawo and lezitho ezibona manje lezi inkingo ezibona manje ngeke uphindwe uyibona leli iBhayibheli wathi uMose asambeni madoda bangena bahamba salandela isithi ungathuswa isithi esilandelayo kunoNkulunkulu osibhekile ngesikhathi behamba beqhubeka bawela ngaphesheya wavela uNkulunkulu wangena waxoxisa amasondo eyinqola kwaqaqwa amabhawodi ngiza uNkulunkulu uqaqa amabhawodi ecancer ngiza uNkulunkulu uqaqa amabhawodi eHIV ngiza uNkulunkulu uqaqa amabhawodi amabhadi emndenini ngiza uNkulunkulu uqaqa amabhawodi obubha amabhawodi okuhlupheka amabhawodi estress amabhawodi edepression yonke lento ebithi fasile iyaqeda ngempilo yakho uNkulunkulu is loosening the bolt uNkulunkulu waqaqa amabhawodi lithi iBhayibheli bathe sebewele bonke abakezela sebengaphesheya why said to now it's my time kwathi angimemezela ukuthi yabona usukhale kakhulu kodwa manje sekuyisikhathi sikaNkulunkulu ngiyazi ukuthi usuka ngicela ukuvuka usukume ekhaya celebrate uthi wakhuluma umpostoli kaNkulunkulu now isikhathi sikaNkulunkulu uzamile ngamandla akho uzamile ngemfundo yakho Galeti yakho mhlawumbe ungilalela usesibhedlela uzamile ngabameli abaright usejele icala ulenzanga wazi kahle ulenzanga abameli bahlulekile ngize ngithunywe kuwena namhlanje ngingene kuleli jelo lalela ukulona isikhathi sikaNkulunkulu lesi it's God's time mase kuyisikhathi sikaNkulunkulu ngisho imfeni ngaphuma emini mase kuyisikhathi sikaNkulunkulu ngisho bangakhwifa baphalaze mina baqhele benze emini kuyisikhathi sikaNkulunkulu uyaphakama washo njalo ekhuluma wathi mshana uyaphakama ngifuna ukuthi kwenamlaleli uyaphakama lithi iBhayibheli bathethe bengapheshe wathi uNkulunkulu ngiyalivala ke manje ulwandle waluvala ulwandle uNkulunkulu bathe besahamba waluvala lalela izitha zakho zizothuka kushaya ibidance wathi ugogo wamangkhulu sothi ibidance ibidance solid zothuka kushaya ibidance solid umuthi bekufanele bakukhwife ngawo bazovele baqhume bona ngawo ngoba ombela wena imgqozi uzongena yena uthi uDavid emekhuluma ethi Jehova melana nabamelana nami athi qalekisa abangiqalekisayo busisa abangibusisayo iBhayibheli avaleka amanzi malibuyela ulwandle kwakhumuka amabhuzu kwakhumuka inqola ngibona mina kulahleka imithi ebeyithengile khona kunabazobuyela kugobela kunabazobuyela kumthakatho bathumile bathi kanti udlalelani ngami ngoba ayisebenze into yakho lesilima sisaphila namanje uphila kanjani kunabantu ezophela contract nabathakathi esekusukumela uJehova lithi iBhayibheli ngeningezwe yasukumi ingonyama yezulu ingqanqamshela yezulu yasukuma njengamanje iyakulona lithi iBhayibheli selivalekele ulwandle sekusebe njengokusho kaNkulunkulu ngoba uyalinda izulu lakho ukuba lenze iBhayibheli kwasekuvela amabhuzu nemikhonto eseGibhithe phezulu kwamanzi engathi kuMiriam la sifunda khona Exodus 15 ubuka leso sikhathi wathi uMiriam madoda abazalwane asikwazi ukuqhubeka uNkulunkulu esenze nje asikwazi ukuthula uNkulunkulu esenze nje asikwazi ukuthula usimakade esenze nje lithi iBhayibheli wathi wacela kuMose wathi Mose ake sime ke siphakamise izandla lithi hlabelelani
hlabelelani kuJehova. Oh, yes. Hlabelelani kuJehova ngokuba ihashi ilamasuya nenkweli yalo. Lalela, ubulala ihashi, wabulala nobel driver. Hayi kodwa abazalwane, akusindanga ngisho into esangakulandela. Ngicela ukuphila. Akusindanga ngisho impande labe bewuthatha khona umuthi uvele kwasha umuthi kwasha nempande. Akusindanga ngisho ama minute meeting ababeplanele yona bavele bafika ngisho iphepha bengasaliboni ababebhale kulona ukuthi bazokwenzana. Ihashi nenkweli yalo ukuphonsa olwandle abesethu mayebhala abesethu usizo lwethu lusegameni likaNkulunkulu. Ngicela ekhala ukhona u celebrate as a prophet of God.